A mi ćemo sada da odemo malo dalje od Beograda. Idemo u Čačak zbog toga što danas Kulturni centar Čačak donosi jednu interesantnu priču u susret 20. decembru kada će u 19 časova biti domaćin specijalnog programa povodom 10 godina Dana urbane kulture, jednog od najznačajnijih street art festivala u regionu. Jubilej će biti obeležen otvaranjem retrospektivne izložbe i predstavljanjem istoimene monografije. Tokom 10 godina postojanja ovaj kulturni centar je postao simbol urbane kreativnosti, solidarnosti i kulturne promene, okupljajući više od 100 umetnika iz celog sveta i pretvarajući Čačak u otvorenu galeriju savremene ulične umetnosti. Ovu priču donosi nam dopisnica Marija Nikitović upravo sada i zato je pozivamo da nam pojasni šta su to sve interesantno autori pripremili. Marija? Evo, Milice, sve si tačno rekla u najavi. Naravno, ono što verovatno nisi znala, to je da za Čačak važi da je grad murala. A on je upravo grad murala zahvaljujući danima urbane kulture, ovoj fantastičnoj manifestaciji koja je izgurala celu deceniju. Dakle, zahvaljujući upravo mladim ljudima koji su kroz decenije dovodili umetnike u Čačak, brojne oronule fasade i neke sive, tmurne ulice su doslovce oživele. Mi smo trenutno u Kulturnom centru Čačak. U pripremi je izložba koja će biti otvorena sutra uveče. Nešto više i o samom festivalu, o muralima naravno i o izložbi reći će nam Strahinja Babić ispred organizacije Duh festivala. Strahinja, hvala što govoriš, hajde da razgovaramo. Odakle da krenemo? Ajmo najpre od toga, to naši gledalci ne znaju. Čačak je grad murala. Koliko mi to murala imamo i gde smo sve prvi? Dobro večer, Marija. Hvala na lepim rečima i najavi, na uključenju. Da, Čačak, zahvaljujući Duh festivalu, u prethodnih 10 godina dobio je preko 130 murala i po tome je jedan od vodećih festivala, vodećih gradova u regionu. I prvih godina taj broj je naravno bio manji, nekako nije dolazilo toliko do izražaja, ali zadnje 3-4 godine kako je broj rastao i kvalitet murala se poboljšavao, to da kažem, dolazi do izražaja i već ne samo Čačani, već i šire znaju da je Čačak po tome prepoznat. Ove jeseni tačnije, murali koji su izgrađeni povodom ovogodišnjeg Duka privukli su ogromno interesovanje javnosti. Na društvenim mrežama se mnogo komentarisalo, posebno najnoviji mural u centru grada, ali naravno i svi ostali koji su nastali. Pa reci nam nešto više o tome ko je od priznatih umetnika dolazio i ko je radio konkretno na muralu u centru grada. Da, ove godine imali smo priliku da ugostimo poljsku umetnicu Nespun. Ona je oslikala murale preko 100 gradova sveta na 5 kontinenta. Pored Nespun, u isto vreme oslikali smo još jedan mural u centru grada od domaćeg umetnika Mikrokosmosa i jedan mural pored gradskog parka koja je oslikala domaća umetnica Jelena Vezmar. Ti murali privukli su dosta pažnje zato što izlaze u drugačijem, netipičnom formatu. Zadnjih godina počeli smo da eksperimentišemo sa formatima, pa smo krenuli u oslikavanje kuća i kao to je izazvalo toliki bum i oduševljenje ljudi da jedna stara oronula kuća sa išaranom fasadom zapravo postaje jedan prelepi mural. Stigli smo do decenije postojanja Dana urbane kulture. Verujem da u startu ni vi sami niste verovali kako će to sve da se razvija i koliko ćete da budete uspešni. Mi smo ovde trenutno u Kulturnom centru, izložba, odnosno postavka vaše izložbe je pri kraju. Reci nam šta će to posetioci moći da vide sutra uveče ovde u Kulturnom centru? Da, sutra od 7 sati je otvaranje izložbe i promocije monografije. Izložba je monografija u malom, koja je retrospektivna izložba koja prikazuje nastanak Duh festivala, prve murale i kao po godinama do posljednjih murala, uključujući ove 2025. Monografija je opširnija priča Duh festivala, ali isto sa ciljem dokumentovanja 10 godina nastanka, razvitka Duh festivala i u monografiji se nalaze kao svi murali koje smo ikada uradili. Tako da eto, izložba je jedan prikaz, jedno podsjećanje, ali između ostalog jedan zapis o transformaciji grada Čačka. U tvojim rukama je monografija, ako možemo samo da je pokažemo gledaocima i da ih za kraj pozovemo sutra na izložbu i promociju. Da, monografija je na preko 230 stranica koje dokumentuju Duk, a izložba i
predstavljanje monografije sutradan od 19 časova u Kulturnom centru Čačak. Strahinja, hvala na svim ovim informacijama. Evo, dakle, upoznali smo se malo bliže sa danima urbane kulture i, kao što rekoh, sa ovim sjajnim mladim ljudima koji su izdržali i koji su, dakle, doveli Duk do prve decenije uspešnog postojanja. Nadamo se da će trajati i još dugo, a vi kada budete imali priliku, dođite da posetite grad Čačak i da vidite zašto je Čačak grad murala i to, boga mi, kao što ste čuli od Strahinje, sa najviše murala na celom Balkanu. Studio. A do dolaska u Čačak čestitamo taj jubilej i naravno pozdravljamo tu uličnu umetnost koju tako lepo čuvaju i neguju i hvala mnogo i tebi i sagovorniku u ovom uključenju na svim informacijama koje ste nam doneli. Pozdrav za Čačak.